Pre nego što postavim pitanje, voleo bih da vam čestitam na ovako kvalitetnoj emisiji. Sada na pitanje, da pređemo. Dr. Petrović konstantno kritikuje papu i katoličku crkvu, ali uglavnom njegove kritike su orijentisane oko crkve, a ne katolicizmu i toj filozofiji. Da li dr. Petrović ima nešto protiv katolicizma kao filozofija, poput božanske jednostavnosti ili naše veliko poštovanje Mariji, majke Isusa Hrista? Pa katolička religija je jako kontaminirana paganskim elementima, znači jako, ali mnogi katolici, vernici, mnogi svešnici koji rade u katoličkoj crkvi su pošteni i moralni ljudi i žive moralno u skladu sa svojim znanjem. Ima puno pozitivnih stvari koje se upražnjavaju u katoličkoj crkvi, mislim od strane katoličkih vernika i katoličkih svešnika. Znam mnoge katolike koji su dobri domaćini, dobre domaćice, pošteni, revni ljudi,